جهجا اسماعیل مصطفى پیدار شارداریا دهوکی دپرسم هجا اسماعیل تو بخیراتیه کردستان 24 زیدکرین آرژا کسکاتی لدهوکی براستی جی ده کاریگری خو باندورا خو لسر پاقشکرین هوای هبیت بونمونه هندک جارا مروف چیتا چیای زوا برای خوبدت عسمان دهوکی شینه اگر اف هر دو پارک تمام بون اف شیناتی نامینید ام چین و بیجین؟ يعني الشيناتي ما بستم نهندي صافية الشينة يعني رصاصية بله زیاده کرنا کسکاتی ایش برنامه ما سلوکاتی باجربانیا دو که ام بشین حتی رجا کسکاتی لنا باجری زیاده کن بو هنده اف باجره ببیت جه جوانکا ساخلم بو خلکی ما و دیسا اکو هنزان جنگه بابت گلکت گرنگ سر آست جهانش بر گلک اگر اکو جنگه ها مروفت داجید یا توش پیزبونه هل بد زیده کرنا رجا کسکاتی و اف جهت تناف باجری دا ده جنگه که ساخلم بیتن بو خلکی ما و دیسا ده جهت بیتنش بو سردانا کسوکارا و حوالا بواجه ها هر وسط درگه که دیه بو قصد کرنا گشتیارا بو باجره کی وکی دو که چنکی بجوانی خو گلکا نافداره و زیده کرنا وی کسکاتی دبیت باندوره کی دی کو پتر خلکی ما جدر وی دو که قصد دو که بکدن باشه اف هر دو پارکن لروجاوا و روجهالات دو که دهنا درست کرن پارکا سرهلدان و پارکا آلوکا ده چه کاریگری لسر پاقش کرن هوای دو که هبید گلو؟ بله هل بده کاریگری که ماسن هبیتن چونکی هر دو روبرتا تایبت پارکا آلوکا کل دبیت پارکا گشتیا دو که نزدیکی 660 دونه مایه دیسا پارکا سرهلدان که نزدیکی 46 دونه مایه چکرنا و پارکا ده کاریگری که گله که ماسن سرسقای دو که هبیتن و پاقجیا بایو جنگه و دیسا زیده بونا رجا کسکاتی کو حتی نوکه اول بردست من نزدیکی 14 ساده لیب چکرنا و انجام دانا و هر دو پروژه ده نزدیکی 20 ساده بیتن و اوه جگه ده کارگری خو هبیتن سرجیان و پاقجیا باجری باشه هجا اسماعیل سالن بوریدا بحث وان 5 سالان بکین چند پارک و باغچه لدهو که بگشتی وکی پارزگه و پاشی وکی قضا هاتینه درست کرن راستی وکو قضا ام نزان یا متن سنتر باجر دهو که نزدیکی 143 پارک باغچه و پارک هاتمه درست کردن هل بد گلک شواجی کو سپاسی و کرته تایبت جی چکرینه دستخوشیه ام حس کن کو خلکی مجید و پروسس بجدار بیتن و کار بهنده بکت کو رجا کسکاتی زیده بیت هرچند وکو باجروانی حتی پیدانا دستوری آواهی جی مرجک یکو خدان آواهی پشتی آواهی خو خلاص کتن هنده دارال برسنگ خوب چین اجبر هنده ام پشتوانین کو خلکی مجی کرت تایبت دیل مدابیتن بو هنده کو افرجا کسکاتی باجری زیت لیبتن باشه چاوا مرجه جا اسماعیل جناب هواگوتی اوین کو آواهی چید کن مرجع لپیشیا آواهی خو رجا کسکاتی زیده بکن یعنی اوین کو پروژین مازن چید کن ما بسته هواییان اپارتمنت و بنمونه بیناین مازن هواکیریا مرج اوه و رجا چنده؟ البته آواهیت مازن او لجنه کادیه سر آست پارزگه او واد مرجع دانیتن لی او آواهیت دی کو بیشن آواهیت نشتجیبونه یعنی هر آواهی که دی مرجع دستوری پیدانا دستوری آواهی 3 داره حتی 4 داره بردرگه خوب چین دی فرهیا بیشن یا وی خانی اویت درست کردن کو بهند آرمان جی او کو ابز رجا زیده بیدن یا کسکاتی و خلکی ما جی بجداری و پروسس دبکت یا زیده کنا کسکاتیه. بله. آیا هشک سالی نهاتنا بارانه چه آستانگی بو کار هوا درست کریه وکی پیویست اف مثلا هاتیه ارگانیزه کرن آفدان آوان جهن باغچه و پارکن هاتینه درست کرن سیستماتیکه یا جی کلاسیکه
چه پلان هەیە و ببیتە سیستەماتیک ڕێک خستن بارابترێ بەێ هەمی یێرەخستی و سیستەماتیکە و بارابترێ ژنوکەت vê qonağîda çunkî baran ev sala gelek gîr bûne ji ber hindê avdan berdewam tê tekirin wa cihêt ku me darûbar hey yan keskatî hey berdewam tîmêt me rêveberiya endezeya parka vîkarê xwe encam din. Belê. هێژەیە مستەفا gelek cara هێژە ئیسماعیل gelek cara gazinde tênekirin ji aliye hewڵatiyan dibêjin serdem hatiye guhartin بۆچی هێشتا ئەم باخچەین خۆ یان jî ew dar û gulên dikevne navbera cadeyan rasîfan hêjî bi ewan avdeyn bi seyareyan avdeyn بۆچی nahêne rêkxistin di dema drûstkirina cadeyên nû da ku otomatikiyan ev darên henê gulên henê bihêne avdan û seyarên mezin ne rêka xelkî bigirin ne hinde masraf biçît ne hinde zehmetî çê bibît rast qonağa nûke de barabtirê ew sistemê avdanê ye û hemî bû ew hêlêt avdanê an bêjin ya rakeşay ku ew cih bêne avdan bê ku tirmbêyet mezin wî karî bikin bîtin hinde ciha nebîtin ew jî şmêje hatiye encamdan ew kar lê karê nûke her karekî em bikin em hesaba hindê dikin yan hizra hindê dikin ku sistematik bîtin û av bêt hêlên avê bû biçin û ev xwe bête avdan. Belê. Baş e. Aya hemwelatî çawa dişên bibine beşek ji proseya hikûmetê bû kesikirina bajarê Duhokê. Belê hawlatî helbet vê hawkeşa de gelek giringên barabtirê ji ew tarîkarên rastî xelkê Duhokê çunkî xelkekê barabtirê derdorê çiya û navçiya de jiyaye bîtin şarestaniya vî xelkî barabtirê giringê keskatî û çandina dara û gula elmal dadkes ji ber hindê xelkê me taradeka geleka baş harîkarin gelme da bû zêdekirina vê reja keskatiyê û ev xwe jî giringê pê din vêca çi ji derveyê malet xwe bin çi nav malet xwe da jî eger em bibînin gelek baxçe ciwanê tên gelek qafk û guldanê tên ku ev xwe giringê pê din ev ê hemîr bîte egerê hindê ku milletekê xudan şaristanîna û giringiyê jîngihê û keskatî baş e nûkê rêjeya keskatiyê li Duhokê çend e bi ihtimalbûna her du parkên alûka û serhildan dê bîte çend Belê nûke derûberê 14 sedê ye lê encamdana we her du proja dêgehte 20 sedê helbet me wekû serokatiya bajarvaniya Duhokê ew nekan vî asî pirastînê me berdewam planê tên projeyê tên ku em vê rêja keskatî li bajarê zêdekin çi gehte 25 yan siyê çunkî çend rêja keskatî zêde bîtin helbet dê jiyaneka saxlem bû xelkê me peyda bît ya tendurist ji ber hindê erkê me ye em hewl deyn li dîv çiyanê xwe piştevaniya hikmetê ku em vê rêjê hemî renga zêdekin. Belê bûye hîviye me hêja İsmail Mustafa peyvdarê şaredariya Duhokê tu her hevî û mandîne bin gelek spas.